Ecclesiastes chapter 4 or Ecclesiastes chapter 4. Alright, let us look at this. Ecclesiastes imuhloti wa vutlhari, imudyondzisi. Ku va munhu a kota ku va ni vutivi ni ku kota ku endla swilo hinkwaswo leswi endliwaka misaveni migingiriko hinkwayo, every activity in this world, i fanekele a hundza le mavokweni ya mudyondzisi kumbe teacher kumbe mufundhisi. I mudyondzisi, it's a teacher. So rito lera Filosofa swi vula ku a teacher, i mudyondzisi. So Filosofa i munhu loyi a nyikaka vanhu mavonelo ya yena eka swilo swa ku hambanahambana evuton'wini in a structured way. I munhu loyi a endlaka vulavisisi. The person makes research, deep research about every topic of life that he feels interested in. This is why kuna discipline ta ku hambanahambana ta philosophy is the broadest discipline of practice. A philosopher uta search timhaka ta politiki, timhaka ta economics, timhaka ta religion, timhaka ta xikwembu, timhaka ta metaphysics, ta creation, everything, xikwembu and everything. As search ku va a enetisa torha leri a nga na rona ra ku tiva no twisisa. Endzhaku ka nkarhi wa ku leha loko a sechetele swilo leswi wa swi tirhisa nkarhi wun'wanyana ku va a endla mabizinisi, nkarhi wun'wanyana a pfuna vanhu, va endla swilo swa ku tala kumbe a tsala tibuku a ti xavisa, a pfuna vanhu hi vutivi ku ringeta ku solve ti-problem leti nga kona misaveni. Hi na problem ya ku shorteka ka vutivi, the knowledge deficiency problem ya misaveni. That's why Xikwembu xi endle ku hi kota ku va na Bibele, ku endla hi kota ku va na basic, hi kota ku va na start xa kuma evutivi bya ku xana hi nga hanyisa ku yini varhandziwa va Xikwembu. So this is why ku va na practice ya philosophy. And practice ya philosophy yi karharisa moya wa munhu swinene. Manto vana va Xikwembu. The practice of philosophy causes a vexation of the spirit. So now, a vexation of the spirit i mhaka ku mihleketo yi va yi tirha ngopfu, and mihleketo is a spiritual faculty. Mihleketo is a spiritual faculty. So now, mihleketo ya munhu yi fanele yi trainiwa ku yi nga karharisiwi. Mihleketo ya munhu yi fanekele yi trainiwa ku yi nga karhali loko yi ri karhi yi tirha. Mihleketo ya tirha yi karhala. Swi fana loko munhu a mbutisa ti-question ta ku tala, tin'wana mi nga koti ni ku hlamula, tin'wana ti tika ku hlamula. Mihleketo yi za yi karhala, and then ku va na that mental irritation. It's a mental irritation of some sort. So mihleketo leyi yi va yi karhele. Ku fana loko mi vulavula na munhu wa ku oma nhloko, mi ringeta ku n'wi komba timhaka ta ku hambanahambana a nga ti twisisi. That causes the vexation of your spirit. Mi ringeta ku n'wi vekela mhaka a nga yi twisisi. That's why loko munhu a ri ni vutivi ngopfu reasona ngopfu, loko munhu a nga ri na vutivi ngopfu a nga reasoni. And munhu wa ku a nga ri na vutivi ngopfu a ignorant, i va na ku rhulanyana ku tlula loyi a nga ri ignorant. A mi swi tivi problem ko va ku loko se ku ri na problem a nga koti ku yi solve. Mara hi ignorance bya ku va munhu a ignoretela swilo swa ku tala a nga lavi ku ta swi solve, swi n'wi nyika comfort zone. That's why vanhu va ku tala misaveni va ri ignorant. Because that is the benefit of ignorance for the moment, is a comfort zone. You feel comfortable. But loko se ku endleka ku va ni problem ra mundzuku,
u va u nga ri na capacity ya ku ti solver, and then hi nkarhi lowu u sungulaka ku ta pfula mihleketo, hey mani endla yini. Loko mi tiva vanhu va ku tlhariha ngopfu a va talanga laha misaveni, vanhu va ku tlhariha ngopfu a va teli ngopfu wrong, mihleketo ya vo yi tirha ngopfu. Mara ku na another challenge ya ku loko vanhu lava va ku hlota ngopfu vutivi, moya wa vo fanele va wu tiyile, va strong, va fanele va va na a very high emotional quotient. Kuna what they call, kuna IQ, kuna EQ, emotional quotient. Eko loko munhu a ri karhi a hlota vutivi u ta kuma ni swin'wana leswi swi nga tsakiseki, swi ta n'wi vavisa moya. That's why mi kuma ku vanhu va ku tala a va swi lavi ku ri loko va endle swidyoho kumbe ta va byela swidyoho swa vona, va lava ni ku swi tumbeta hikuva chava ku loko mo hlamula mi va sola mi kuma ra mi endlangi kahle, va twa ku vava moyeni, hi swona moya wa vo a wu tiyanga, hi swona. Se na hi ku moya lowa a wu tiyanga u fanekele u trainiwa, munhu a nga fanelanga a ti tshikari hi ndlela yeleyo a tshama karhi a chava ku twa timhaka to ka ti nga ri kahle. Mi le ku ntweni? Munhu u fanele a ti prepare hi ku a languta vutomi hinkwabyo ka byo ku vutomi byi njhani, vutomi byi na ti-problem ta ku tala. Loko ve n'wana a swi tivi ku mutswari wa ta fa siku rin'wanyana, hi swona, a nga vi ignorant hi rifu, a ni ti kuma ni twana. Ku na vanhu lava nga ignorant, ni lo ta mi nyika example hi rifu. Loko munhu a ri ignorant hi rifu, siku leri ku humelela ku rifu ka ye ingaku swi lo humelela hi ntsena. Nkarhi n'wana u lava ni ku ti dlaya, u lava ni ku fa, na ye a fa a nghena kwale kheleni ra mufi lowu, i la give up ni bya ye vutomi lebyi Xikwembu xi nga n'wi nyika byona, and i xidyoho. Phela rifu hi swin'wana swa swilo leswi Xikwembu xi swi tirhisaka evuton'wini bya hina ku va xi tiyisa mimoya ya hina, xi hi traina hi kota ku pfa hi kula. Ma ni twana? Mi le ku ntweni? A ni byela un'wana a nga loveriwa hi vava yehe mavhikinyana mambirhi lawa nga hundza, ni loko za u lovela hi mutswari ena yena ntsena ni n'wi byela, a ni byela na vana va mfundhisi wa mehe loko ku ta va ku fambe mfundhisi wa mehe nyana, ni ku loko bya mi vona mutswari a fambile swi komba ku ni Xikwembu xa mi tshemba ku se mi kurile mi ta tiyimela, se mi varhangeri, mi teke xitulu xa yena a ni xi sale xi nga ha ri na mutshami xitulu lexi. Se ni loko munhu o fela hi mutswari a ha ri n'wana lontsongo, ku na swin'wana swi cincaka vutomi bya yena, ni moya wa yena u ta twa ku vava, loko a heta ku twa ku vava then ku ta ku tiya. Ma ni twa vana va Xikwembu? Loko a heta ku twa ku vava, when the pain comes, after that you become stronger. The pain comes, it makes you stronger until you develop a thick skin. Ku developa a dzovo ra ku tiya leraku ni loko se manjhe va duvula hi bullet yi to fika yi bamba kunene. Munhu a va ni voko ra ku tiya ra ku fana na leri. Thuxa ni bawuti hi mavoko se manjhe u nga ha lavi xipanere. A ni i hlangane ni ku tikeriwa lokuya ma swi vona masi. Swi fana loko mi languta munhu loyi a nga an athlete, a nga tiyanga ku fana na munhu loyi a pfuka ku a ti dyela vuswa a tirha hi ball pen kumbe computer. Loko mi languta xiphanga xa kona mi languta la mo koho, mi nga ba mi za mi karhala hi face a nga si bya a twa nchumu. A ni u teke miri wa yena a wu xanisa, a wu twisa ku vava hi ku jima, tlakula tinsimba, jima tlha tsutsuma, and then miri wa yena u va fit. Na moya wa munhu ku laveka mental fitness kumbe spiritual fitness. So mental fitness is part of spiritual fitness. The mind of a person is a spiritual faculty. We use our mind to analyze and store information. Aisha? We also use our mind for every activity of the body, because everything is in the brain. So this thing is a functionality. Aisha? The mind of a person is a functionality. Yamun. But this is a spiritual functionality. Because the information that we store in our minds, in mahungu
vuxokoxoko hinkwabyo byi teka ku hi byi nghenelela tela ku ka miehleketo ya munhu, byi nghena hi matihlo na hi tindleve na hi switwi na hi milorho, byi fika byi pangela handleni ka yo khompyuta leyi nga endliwa hi Xikwembu. And then loko byi pangelana handleni ka yo khompyuta leyi ku endleka yi na information ya ku tala. Phela khompyuta ya tala loko mi yi cheletela swilo ndzeni ka yo yi hetela yi tala yi tlhela yi nga ha tirhi kahle. Masito ya khompyuta ya tala yi tale data information hala ndzeni na phone. A mi swa ku phone leti mi tirhisaka masiku lawa tikhompyuta, phela i khompyuta xilo lexi xi teka ti-picture ti-video hinkwaswo xa tala. Loko se xi tele a xa ha tirhi kahle, loko mi press xa ha pfuli kahle, nkarhi wun'wana light ri nga ha tirhi kahle, a hi swona xi nga ha koti ku processa kahle information hi ku se yi tele information. Se ni miehleketo ya munhu yi endliwe tani ku fana na computer. Ku na nkarhi lowu miehleketo ya munhu yi nga ha swi koteki kahle ku processa. Fanele ku endleka yini? That's why Xikwembu xi hi nyike nyiko ya ku khongela hi tindzimi ta malokwetseni leti van'wana va nga swi twisiseki ku ri why. Vo tiva ku ri is for prophecy ntsena. Ku na laha miehleketo ya munhu yi nga karhala, a nge a ku loko a khongela nga ha koti ku khongela, a kala marito hi mhaka ku endleni miehleketo yi karhele yi tele hi swilo, ti-problem ni swivilelo. And then loko ku ve munhu yoloye emoya wa ye u trainekile ku va a kota ku twa marito ya moya lowo kwetsima, wa ya twa then a sungula ku ma vulavula hi nomu. A ti ku mi ni twile na? Loko se a khongela nga swi tivi swilo leswi a swi khongela swa ku yini, mara swa ku pfuna ku tlula loyi a nga ta khongela hi tindzimi hi mhaka ya ku i kota ku khongela. Se moya lowo kwetsima wa n'wi khongela u teka timhaka leti ti nga tikela moya wa ye a ti nyiketa Xikwembu. Ye n'wina a nga ha ta swi kota ku khongela hi ku a yi swi koti ku khongela hi hetiseka. Makhongelelo ya a ya perfect. Moya lowo kwetsima u tiva ku khongela ku ya hi miehleketo ya Xikwembu ni hi ku ya hi swilaveko swa munhu, ku munhu i ncini xi xotaka vuton'wini bya yena. Ma ni twa vana va Xikwembu? Moya lowo kwetsima wa swi tiva ku i yini ti-problem leti hi nga na tona evuton'wini bya yena. Se loko hi khongela hi moya wa Xikwembu hi tindzimi, u teka timhaka leti a ti yisa mahlweni ka Xikwembu. Hi fanekele hi khongela Xikwembu ku Xikwembu xi hi nyika nyiko yo khongela hi tindzimi, hi kota ku twa moya wa Xikwembu hi khongela hi tindzimi. Na mehe no swi khongela ni twa van'wana va khongela hi tindzimi, ni khongela ni twa swi nga ti. Khongela ni za ni khongela siku rin'wanyani loko swi sungula ku humelela. Ni khongela se ni twa khuri ra mehe ri tala nga ko va ni swilo swa ku haya kumbe swa tinyoxi la ndzeni. Loko ni ku ni pfula nomu ni twa swilo swo humetela ndzeni ka nomu wa mehe, ni nga ha koti ku vulavula eririmi rin'wanyana, a ni nga ha koti ni ku vulavula. Mara a ni tsakile ni ku mehe se ni khongela hi tindzimi, se ni khongela ivi ni nga ni hete ni awara loko se ni sukile laha ni koho ni famba ni nga koti kahle ku vulavula. Ni swi twa ku ni nga vulavula na munhu hi tindzimi, loko ni ku ni ta vulavula miehleketo ya mehe yi blokekile. Moya wa mehe a wu nga za u traineka ku switcha xikarhi ka tindzimi na ku khongela hi miehleketo. Se loko ti ta tindzimi ti teka ndhawu ya miehleketo ya mehe hinkwayo, mara na swi vona, mara na hleketa, mara a ni swi koti ku ni voice ya mehe hala ndzeni ka mehe loko yi vulavula hi tindzimi. A ni ku na inner voice leyi hi yingiselaka before hi vulavula marito. Mi rhanga mi vulavula swin'wana, mi rhanga mi teka xitulu ku ri ko mi teka loko mi ta byela munhu ku teka xitulu lexiya, ku rhanga ku ve na voice hala ndzeni yi teka xitulu. Mi vule ndzeni ka miehleketo mi yi twile, a swona se mi byela munhu mi ku teka xitulu, a ma fiketana mi ku teka xitulu. Ku na rito ra le ndzeni, mi tshame mi titwa ku mi vulavula, mi vulavula swilo vulavula nga ku va vanhu vambirhi mara munhu un'we. Se mi heta mi tlhela mi decide mapakelo ya marito ku ni ta vulavula swona, kumbe mi la ta solve problem ya ta fika ni n'wi xeweta so. Nkarhi wun'wani mi ya mi chuhile mi fika mi chava ni ku n'wi xeweta kumbe mi chava ni ku n'wi byela hi mhaka ku moya wa n'we a wu tiyangi. A hi swona? Loko munhu a feriwile wa tiya matsolo ya gwenca, moya wa ye a wu tiyi. A hi swona? Hikwalaho hi fanekele hi endla yini? Hi tiya emoyeni. Moya wa munhu u fanekele u tiya.
mara loko munhu a nga tiyanga moyeni mi vula ku ta n'wi nyika timhaka ta ku tika ku ti vulavuriwa kumbe ku arguiwa hi phikisana hi toko hi lava ta kuma mhaka ya mongo mhaka ya koho a hi swona a nga rila mihloti a khunguvanyeka kumbe swi onha vuxaka a hi swona se hi endlisa ku yini loko swi ri tano hi ku a hi vanhu hinkwavo va nga kula ku ringanela ku va kota ku va teka miehleketo ya vona va yi xaxameta eka ku solva ti-problem ta vutomi. Rito ra Xikwembu i part ya problem solving. Ku chumayela i problem solving. Loko hi chumayela hi khunguvanyisa vanhu a hi swona ku kanetiwa swa nandzika phela ku chumayela i debate phela loko ni chumela no debate a ni mente fika ni mi byela ku mandlozi ya n'wina mi nga ya khongela mi khongela Xikwembu a hi swona a hi ku phikisana a ni phikisana na mandlozi loko ni chumela le ku phikisaneni ni phikisa leswi swi nga riki swa ku fambelana na rito ra Xikwembu a hi swona i debate. Preaching is a debate. Mara swi pfuna yini loko munhu a vulavula mhaka yo hava ni ri kona ni ri muchumayeri kokwala ni ri na ndyangu wa Xikwembu laha tiva rito ra Xikwembu swinene ni miyela hi ku chava ku n'wi khunguvanyisa swa n'wi pfuna xa a swi n'wi pfuni na lavan'wanyana va ta vaviseka va tlhela va onhaka emoyeni hi mhaka ku ni chava ku n'wi khunguvanyisa xana hi nga endla yini a hi tirhiseni vutlhari hinkwabyo ku tiyisisa leswaku loko hi nyika vanhu vuxokoxoko kumbe timhaka kumbe hi va pfuna kumbe hi chumayela a hi va khunguvanyisi kambe hambi swi ri tano ki na swiyimo swo tala leswi hi nga ta ka hi nga swi koti ku yima eka swona hi yimela ntiyiso hi mhaka ya ku chava ku khunguvanyisa vanhu so kun'wana swa boha ku vanhu va khunguvanyeka kunene va ri karhi va kula hi va kurisa hi swikhunguvanyiso leswi swa ntiyiso mi swi vonisa ku yini vana va Xikwembu hi swona kumbe a hi swona a hi vulavuleni ntiyiso hambiloko vanhu va khunguvanyeka hi swona ku va munhu hi n'wi vutisa swivutiso kumbe hi ala loko a tisa tidyondzo ta mavun'wa swa khunguvanyisa sweswi hi leswi endlaka ku vafundhisi va hetela va teka ntiyiso wa Xikwembu va wu tumbeta ehansi ka swirhundzu hikwalaho ko chava ku khunguvanyisa vanhu a hi swona eku heteleleni ti-problem leti va ku ti ri kona ti hetela ti nga ha solveki hi ku hina vafundhisi hi chava ku byela vanhu ntiyiso a hi swona loko hi va byela vanhu ntiyiso hambiloko va khunguvanyeka a swi nga endli ku vanhu va tiva leswaku leswinene hi swini leswi nga riki leswinene hi swihi xana a hi swona hikuva nkarhi wun'wani va endla swo biha ku nga ri hi mhaka ya ku va bihe timbilu kambe ku ri hi mhaka yo pfumala vutivi ene va lava ku kanetiwa va kombiwa ntiyiso ko va ni makanetelo lamanene ni makanetelo yo biha loko yo kaneta munhu hi ri karhi hi n'wi rhuketela a hi kaneti kahle xana hi nga endla yini leswaku hi tiya emoyeni eka swiyimo hinkwaswo hi fanekele hi khongela minkarhi hinkwayo rito ra Xikwembu ri ri Xikwembu xi ta tlakusa xiyimo xa molo kwetsima loko ku ta tinyimpi swilo hinkwaswo tinyimpi ni nyimpi ya miehleketo Xikwembu xi ta tlakusa yini xiyimo xa molo kwetsima God will raise the standard in the spirit a hi swona ku hi kota ku va na capacity to carry those things a hi swona mara loko xiyimo xi ta swa ku tika capacity yi nga ri kona munhu u ta collapsa ene ku nga ri hi mhaka ya ku swiyimo swesweleswo swo va wrong swiyimo hinkwaswo swa ku tika swi tela ku tata hi tlakusa swi hi kurisa hi sweswi swi nga hlangana swo vuton'wini ku vanhu va ku tala loko va lava leswaku hi va na njhekanjhekisaninyana hi timhaka ta ntiyiso hi kombisana va hetela va baleka va hemba mavunwa va tumbela van'wani va khunguvanyeka ku fika laha ni nga ku ni ta ti fambela hi rito ra Xikwembu hambiloko misava hinkwayo yo khunguvanyeka ni ta yimela ntiyiso
hi ku swa fana loko no chava ku khunguvanyisa vanhu ni ta tshama ni ri ku khunguvanyiseni Xikwembu leswi nga na wa Xikwembu a swi ve na wa Xikwembu a hi fambeni hi swona hi yima hi ku hi nga tekateki a ni tiku mi swi vona njhani varhandziwa va Xikwembu heku swi tani kunene munhu a nga navela ku mi ba ni ku mi dlaya a nga navela swo biha hikuva mi byele ntiyiso hiswona ene vanhu va ku tala ni vanhu va ku lunga va ehleketa leswaku va lunghile va ri karhi va ri na moya wa ku chava ndzeni ka vona ku na vutoya cowardice a hi swona vutoya byi endla ku munhu a chava ku yimela ntiyiso eka swiyimo swo hambanahambana ni chava ku n'wi byela hi ku ni ta n'wi khunguvanyisa chava ku n'wi byela hi ku ni ta lahlekeriwa hi ntirho ni chava ku vula swiyini ku na ku mi languta tindlela hinkwato ta ku olova leti nga khunguvanyiseki munhu ta ku ringeta ku komba munhu hi ndlela ya ntiyiso mi kuma ku hinkwato tindlela ta ku olova ti helerile swo lama n'wi byela ntiyiso a rila kunene a amukela kumbe a wu ala hi swa se ma fanekele mi endla swesweleswo ku na vapfumeri va ku tala va nga titwa va twa ku vava ku mi feel guilty ku va ni byele munhu ntiyiso munhu a mi kaneta mi chava ku n'wi kaneta kasi a hi va kaneti kasi a hi vasandzi va leswo biha ndzi vutisa hi vasandzi va leswo biha hi swona mani mixwana satwame swa ku sandra na naka swinene oh papa mielani mi ta khunguvanyisa vanhu mielani sweswi hayi na nghela kun'wana va nga za loko munhu va vulavula swin'wana va ku twa ku ri u bebile va ta va nga ku iyo satome nhlangane na din'wana ja ku hlupha hi a tlaku yo no tekiwa hi vava mehe a hlupha na hebela vavazala mehe fana na mehe mhaka a believe ku yitani ta debate kokwana mapyana mohale kala byeliya ni bibele ta mi pfulela debate ta mi byela ku ri waye va teke marhambu ya Josefa va suka na woho le Gibita va famba na woho n'wemi ku ni nga phahla a va phahla waye va ku Xikwembu xa Abrahamu a va phahla va swi tiva vanhu va ku tala a lava munhu wa ku tiva bibele swinene lowu nga tivi bibele a ta ku lahlela le kule phela bibele a tla ku hemba a jika hlaya laha ka Judasi laha ka Judas Iscariot loko a hlaya hosi Yesu a xenga hosi Yesu vavazala va mina va ri ngwenya yi kwate ku dlayela ku mihloti n'wi pani hi nhlamba yin'wanyana Judasi a yi mune ba nhlamba yin'wana yi vulavula hi Xikwembu xa yo ngetela yi ku a ta xenga n'wana wa Xikwembu va ri za yi ri ene a yi khongela yi tlha yi fasta mudala khongela yi fasta swilo swi endleka a ni mixisi yi fasta ku ri swin'wanyana yi fasta va hi byela ku se yi fastile yi fastela ni vana va yona hi ku na n'wi fastela sweswi na n'wi fastela ride yi za yi fasta a na heza hi xikhongelo xa ku nghenela hi va za va xi fastela swi nge endleki Xikwembu xi nga hlamuli a va rhandza Xikwembu hi mbilu ya vo hinkwayo hi ku hi nga pfumeli hi ku hi nga twisisi ku fana se ni pfumela ku ri va le tilweni leswi va nga fambisa xiswona va ni va valela va ku se ndlela ya mehe cincekile a famba n'wana nga ni jeketeni ni famba se Xikwembu phela xi lunghile a ni ha swi tivi judgment ya Xikwembu xi langutana ku munhu u twisisa swilo ku fika kwini u tiva ku fika kwini a yi tlharanga ku ringana na hi tivi ku ringana hi swona van'wana va tiva swintsanana mara mudolo a yi hlaya bibele mpela mara ni nga vuli ku a yi tiva bibele ku fana na mina mara a wu nga ta yi nghenela so mara so kokwalaho ta cincacisa leswi yo yi believaka ku ri swi kwala bibeleni swa pfumeleriwa swin'wana vhela yi nga interpreti swona mudala mara yo hi ku tiva ku ri leswi ni tshembaka swona u nga simbuje maga kambe ni na ku khona vana hawu
se mai vona mhaka leyi yi na nkoka swinene. Se loko munhu a nga chavi ku yimela ntiyiso, u pfulela moya wa Xikwembu, u endla leswaku moya wa Xikwembu u kota ku n'wi tirhisa. A ni va ri vana va kona ka a fambeni kona ka leyi vanhu va ku tala loko vo loko ta sungula timhaka na mehe va lava ku hi debate, va tala ku va ku ngopfungopfu ku teta ka Xikwembu, mi kuma ku va lo ta kaneta se na me ni kaneta hi ku a ni tiva matsavu phela ni nge pfumeli va kaneta ni miyela, vanhu va ta lahleka swa se va ku iwe a wu lavi ku kanetiwa, u lava ku wina we ntsena ka timhaka hinkwayo. Na swi vona ku ri vanhu lava va endla yini loko a ni lavi ku kanetiwa, no fanele ni pfumela ku kanetiwa ka ni swa ku munhu wa ni kaneta ni kanetelo ra yehe a ri na ntiyiso, me ni tsakisa yehe kwala kwati. Loko a ni kaneta na kanetulula no kanetulula ni n'wi komba ntiyiso ni n'wi ntiyiso hi lowu a za a swi twisisa. So a hi languteni ebuku ya ku tlhontlha miehleketo ya ku karhalisa moya. Ma vona buku ya swivuriso na Xitsonga i tibuku ta vutlhari ta Filosofa. Loko mo hlaya loko na ha ri ntsongo ni ti hlaye ngopfu ti ni pfunile, ni rhandza vutlhari sike na ha ri ntsongo a ni rhandza vutlhari. U zo hlaya buku ya Xitsonga na swivuriso, swi lava u hlaya u ti twisa. It's quite interesting, man. Yeah, hlaya Xitsonga na swivuriso loko na ha ri ntsongo ni hlaye ngopfu, swin'wana endla ku miehleketo ya mina yi pfuleka swinene hi swilo swa ku tala swa vutomi. Hlaya ngopfu loko na ma 15-16 years a ni hlaya ku tala twa yi nandzikela njhani swivuriso na Xitsonga a ni rhandza tona, a ni rhandza vutlhari. Loko xikolweni va hi nyika assignment lexiya xa va ri yini xixa xa ku tsala xivulavulelo ku loko wo kuma mali yo karhi u nga yi planisa ku yini. A ni swi kume bibeleni va tsale kun'wana ku loko munhu wo tlhariha u teka mali a teka investor tindhawini ta ku hambanahambana a nga swi tivi khombo leri nga ta tshuka ri wela tiko ra ka vona. Se ni tsala mela ni nga investor in 7 different places, ni vula ni mavito ya matiko ni va nga swi tivi ni kuma ku tlhari bibeleni. And loko se ni ta kula ni swi dyondzela swilo swa ti-investment hinkwaswo ni kuma ku ri so leswi hi xi-investment swi vitiwa diversification method ya investment ya ku endla ku yi hunguta risk. Swi koho kwala ka tibuku ta ti-finance swa ti-investment ni ka ti-banking hinkwaswo swi koho ka ti-investment ni ka mabusiness swa tirhisiwa i diversification. Se a ni nga swi tivi mara ni tivetele swilo leswi hi bibele, ni ku vetela vutlhari bya ku tala ndzeni ka bibele hi ku hlaya ngopfu bibele na ha ri ntsongo. A swi nga olovi ku munhu wa ku ringana na mehe a nga phikizana na mehe kahle loko ringana na mehe a minkarhi hinkwayo loko munhu a ringana na mehe a tikomba a ri ntsongo kambe ku ve ringana na se vanhu va ku ringana na mehe a va nga swi koti ku matcha lava a ni hanya na vona, a va nga swi koti ku matcha level ya mehe ya makharhelo ya mehe hi mhaka ku a ni hlaye bibele na ha ri ntsongo ni yi heta even at the age of 16. Vona ni Ecclesiastes 4:1 yi ri, so I returned and considered all the oppressions that are done under the sun. Ni langute ku tshikileriwa ka vanhu loku nga koho ehansi ka dyambu. And behold, the tears of such as were oppressed. Ni languta emihloti ya lava va tshikileriwaka, and they had no comfort. Ni kuma leswaku a va na muchaveleri. And on the side of their oppressors there was power. Kambe eka lava va tshikilelaka ku va na matimba, but they had no comfort. Kambe va nga vi na musirheleli. Mi tshame mi swi twa kun'wani Nelson Mandela a ku knowledge is power, vutivi i matimba. A mi swi twa a ku vutivi i matimba, knowledge is power. Vutivi i mandla i matimba swa munhu a nga ri ni vutivi a nga tiyanga. So moya wa ku nga tiyangi a wu na vutivi, ene munhu wa kala vutivi a nga na ku twisisa lokukulu. Munhu wa kala vutivi a nga koti ku tilwela. Se swa boha ku hi twa ku vava during a trial hi ta kota ku fikelela the level of strength and power
that we are destined to have. If I get a power, se mo loko tsima wa exposure ka ti situation swiyimo swa ku tika leswi nga ta endla ku moya lowu twa ku vava ku vona vexation of the spirit. Min twile kokwana nuwe mo loko tsima wa exposure. That's why Bibele yi dyondzisa yini hi trial. We undergo manifold temptations so that we can appear like him in that day, so we can be refined like gold. That's 1 Peter chapter 1. I saw verse 7. If I get hlangana miringo, se wala hlangana miringo mi tika xikwembu swi vula ku amna karka ja kota ku twisa ku xikwembu xi operate njhani. ani mdyondzisa kwala vana va xikwembu ni ku ka 2 Timothy chapter 1 verse 7, we don't have the spirit of fear. Fear is a weakness, I saw. But we have the spirit of what? Power, matimba, love and sound mind. Munangeni ni ake kota ku operate kahle ka rirhandzu a nga ri na power. Hi vuxi xin'wana xa n'wi overpower. Do you know love is also produced? Love is enabled by power. I want to say sorry. Rirhandzu ne ri kotisiwa hi matimba njhani. U fanele va u ri strong ku va munhu a ku rhuketela u tlhela u ya n'wi khongela ku xikwembu xi n'wi katekisa. A hi swona? Munhu a ku dlayela mutswari mpela i tlhela wa n'wi khongela ku xikwembu xi n'wi katekisa. A ku dlayela makwenu, a ku dlayela n'wana i tlhela wa n'wi khongela ku xikwembu n'wi katekisa. U ta swi kotisa ku yini? U fanele u va ri na moya wa ku tiya. A hi swona? You must have a strong spirit. But that strong spirit does not automatically become strong just because you have the Holy Spirit. Hello? Kuna training. Mentwe. Kuna training. N'wana u vele ku atile. Se loko mi tswariwa hi moya lowo kwetsima kuna process ya ku kula. That's why Bibele yi vulavula hi milk, yi tlhela yi vulavula yini? Hi solid food. Kuna meleka, kuna swakudya swa marhamba. Hi swona? Anti ku masitwa ke vana va xikwembu. Message lowu wa nonon'wa loko munhu a nga wu yingiseli kahle. Manitwa vana va xikwembu. Mara sweswi ni lava ku hi kota ku twisisa mhaka ku nkarhi wun'wana loko moya wa munhu u karhele mi twa ngo ni moya lowo kwetsima mi sukelela mi sukela. Mara moya lowo kwetsima nga lo mi sukela ku lo karhela moya a mi tiva mhaka leyi. Moya wa munhu wa karhala. And loko se moya u karhele a na wu function kahle ku twa ku vava hala ndzeni ka moya. Swi fana na miri a loko mo tirha mi hlakula kumbe miri kumbe mi choka girivana ya swin'wanyana tlakuletela switina a wu vavi kasi loko se miri u karhele. Na moya wa vava loko u karhele. That's the vexation of the spirit. He said kuna irritation. Na mi swa ni endla sometime ni fane chuwa no kumbe xana loko kwatisa xikwembu because that spiritual irritation an undesirable sense. It's an irritating sense. I saw inside my spirit, not in the body. So why is my spirit not settling? Why? It's because moya wa me u stretchekile. Loko mo phikizana na munhu hambi loko mo ka mi nga vulavulanga swa ku biha phikizana ka loko leha moya n'we u ta va right ta vava hi swona ku vava mi twa ku vava la ka moya wa n'wina mara ndzhaku ka nkarhi u tlhela u va right. Mara loko karhi mi kula ku na kun'wana loko munhu mi phikizana kumbe mi hlangana na munhu hambi mi rhuketela mi nga n'wi tivi kwalomu se mi kurilani se mi wu pfile moya lowu a mi na mhaka na swona. Loko ma ha ri ntsongo tshame ni vona van'wana vatswari va ku ri munhu loko a ha ri ntsongo wa vilela ku vanhu va hleketa yini hi yena. U vilela swinene ku ri vanhu va hleketa yini hi yena a za a kula se loko hamba ri a fika 40 ke va ku a nga ha ri na mhaka swa ku vanhu va hleketa yini hi yena. Va loko a fika 40 va ri a nga ha ri na mhaka na nchumu ku vanhu va hleketa yini hi yena u endla leswi mbilu ya yi lavaka swona then u sungula ku relax endzeni ka moya wa yena. A ni se u machuarile va ri se loko a ku 50 u realize ku ri vanhu loko a ha ti hlupha vuton'wini bya yena the first 40 years
a hleketa ku vanhu va hleketa hi yini vanhu loko se a ri na 50 u realize ku ri vanhu va nga na mhaka na yena va nga hleketi nchumu hi yena se masa ku waste ti-emotions ta yena a twa ku vava hi mhaka ya misunderstanding so hi mhaka ku moya wa yena a wu nga za u kula ma swi vona ne se the way munhu a va ku emotional loko a ha ri ntsongo a ha ri under some age kumbe a ri under 30 na excitement ti-emotions te anger excitement because ti-emotions te a ti tirhi ku fana loko se a hundze ka 30 loko se a hundze ka 40 50 60 a ta ha tirhi ku fana that's why mi kuma ku vakhalabye a nga vileli hambiloko o dyoka buruka jump loops mi kuma ku hala ka chester ku hala nyongeni a famba a dyoke tintangu tin'wana ta ku oma ta leda ta ku languta henhla a dyoke jazi rin'wana loko ri nga ayiniwangi ni xikipa xo ka xi nga ayiniwangi ni tlha vakhalabye va ku tala hayi hinkwavo na vakhegula mi kuma ku ri hayi lava va nga na vo lava vakhegula tintombi leti ya sisters lava va mbala kahle va sister mo wena va sister vilankulu i va sisters lava va vona mos lava sister malaji va ku kokwani malaji va ti vona ta mbala leti ta mbala ti tonga vakhegula ta tola ni mafurha mani ta basa mani ma swi vona mos mara nhlako ri ntanga ta vota ku tala a va na mhaka na swona ma swi vona ne i ku kula se lava a ni va pfuna hi vhangeli yi va endla ku va endla yini va kota ku va va na mhaka na swona ku endla ku va nga pfuyeli ntirho wa xikwembu vakhegula lava ma swi va hi nga fana na vakhegula lava loko hi khegula hi la khegula so a hi la khegula leswaku hi va hi rivaletela swilo swa ku tala mi kuma va tshame mabyaleni kun'wanyani mi kuma ku endliwa swin'wanyana swa muxaka wun'wanyana van'wani va ti nyiketela byaleni hi mhaka ya ku va kule ngopfu ma swi vona va tshama va ri byaleni se ku kula loko ya ku va vangela stress a ni vanhu lavakulu va na mavabyi ya ku tala ti-high blood ti-diabetes ti-cancer swilo swa ku hambanahambana ka vabyiwa phela se miri lowu a ni wa va vona ti-pain va va lo ta pfa va ti hunguta hi comela va nwanyana ma swi vona mos se van'wani va namba va ti nyiketela ka swona ma swi vona hi mhaka ya ku va twa miri lowu wa vona u va tika loko se va kurile ma yi vona se misaveni ku na ku tshikeleriwa ka vanhu loko va tshikeleriwa lava va tshikelelaka va kumeka va ri ni matimba lava tshikeleriwaka va nga ri na muchaveleri why swi ri so a minkarhi hinkwayo loko munhu a hlangana ku tikeriwa a nga ta kuma ku n'wi chavelela evutomi ni ta ku swi kambe molo kwetsima i muchaveleri ka hina hi pfumelaka hi swona loko munhu a nga ri ni moya wa xikwembu u hopeless i mbuyangwana u hundzuka a sorry person kambe hina molo kwetsima loyi a nga ta ku loko se manje yi tshikilelekile a hi chavelela a tlhela a hi tiyisa that's why ni mi kombise hi mhaka ya ku khongela hi tindzimi ma yi vona ne swa pfuna loko mihleketo yi jema munhu se a khongela hi tindzimi swilo za swi tshamiseka nkarhi yin'wani swa tika ku khongela hi mihleketo mi twa ku a mi swi tiku mi ta vula swa ku yini a hi khongele ni xikwembu hi tiyimisela laha hi onhaka koho hi kombela ku rivaleriwa kombela xikwembu xi hi tata hi molo kwetsima vanhu va ku tala sweswi va le ku tikeriweni swilo swa tika ikhonomi ya tika mimiri ya vanhu yi na mavabyi ku na swilo swa ku tala ti-problem ta ku tala vanhu va hlanganaka na tona evuton'wini a va ha koti ku ti-solver vanhu va ti sunga va ti dlaya ka fiwa na hi mavabyi ku na ti-divorce mindyangu yawa vanhu va hangalaka vanhu va na ti-depression va na stress ma swi vona masi so muchaveleri u koho molo kwetsima muchaveleri wa hina munhu un'wana a khongele a make sure leswaku loko a ri na problem a yi teka yi yisa mahlweni ka xikwembu
ku na nkarhi wun'wana loko mi ri na problem mi yisa mahlweni ka xikwembu pain leyi mi nga na yo yi nge suki hi nkarhi wolowo tiyiselani mi ku xikwembu ni tshembe wena ni ta ya kwihi nkarhi wun'wana swi teka nkarhi ku va mi hola swi fana loko mi ya ka dokodela mi ri na xilondze mi ku dokodela ni horisi xi ngo holi hi nkarhi wolowo a hi swona loko pain yeleyo famba hi nkarhi wolowo ko i swi vita miracle a hi divine healing i miracle mara i divine healing na yona mara ko va miracle ya xikwembu se swi nge endleki minkarhi hinkwayo mi swi tiva hambileswi xikwembu xi nga tsandziweki hi nchumu why xi nga endleki instantly i mhaka ku xikwembu xi lava ku mi experience pain for a certain period of time mi ta kota ku developa xi le ku mi kokeni xi mi stretcha xa mi dlamula ma yi vona rekere loko mi yi teka mi yi dlamula na n'we mi le ku dlamuriweni ma kokiwa ku mi ta kula yi nge kuli rekere loko mi nga yi kokanga hala na hala hi swona yi nga kula yi leha yi nga duvula nyanyana loko ve tirekere letiya ta xiphandle ta kwini ti nga duvula se mi ri xikwembu xi lava ku mi twa ku vava hawa xi lava ku mi twa ku vava mara xi lava leswaku mi trainiwa leswaku loko miringo yi ta mi nga ha pfuki mi twa ku vava nakambe loko hi famba hi ya tshama ni xikwembu ka eternity tilweni loko miringo yi ta ene yi nge heti miringo sorry no endle xihoxo kwala loko hi ri tilweni a ka ha na miringo kambe munhu wa hina wa ximoya munhu wa xiviri loyi a nga ta va a ri ka eternity kumbe tilweni kumbe loko hi ta va hi vuyile haleni misaveni for 1000 years hambiloko hi ta va hi ri ka eternity u ta va a ri na titlampfana ta ximoya a ri na spiritual fitness to an extent ya ku leswiya swa weakness ya Satan swa ku a ringeta ku lava ku ta challenge xikwembu a za a hlongoriwa tilweni ni ku swi endla mi nge he swi endli hi nge he swi endli mi ku ri ka hi ku hi ta va hi ri spiritually fit hi trainiwa ku leswi hi nga swi endli hi va na awareness xikwembu xa hi qualify ku hi ta va hi ri na vutlhari bya ku ringana bya Kreste bya ku tiva ku ri xikwembu a xi challenge na siku na rin'we throughout eternity hi ta va hi tiyile phela leswi endlaku munhu a endla swidyoho i mhaka ya spiritual weakness a hi swona spiritual weakness hi swi endlaku vanhu va endlaku o swiva yiva va onhetela swo hinkwaswo swi endlaku swo swi nga ri kahle vanhu i mhaka ya spiritually they are weak. Wherefore I praise the dead which are already dead more than the living which are yet alive. Alright, hi nga za hi nghena ka verse 2 la a nge i dyondzisa vanhu va ku fa mama u ri ye ive a dyondzisa vanhu va ku fa munhu wa vutlhari loyi i wa fila a va dyondzisa ku tlula vanhu lava hanyaka vanhu lava hanyaka va hlangana maxangu se man'wana ku a nga le ku vulavuleni hi mhaka ya tihele kumbe tilo man'wana ku eka nkarhi lowu a ri ku tsaleni leswi man'wana ku mhaka ya tihele na tilo a yi nga palixiwangi eka yena kambe i munhu wo tlhariha ma yi twisane mhaka that's why minkarhi yin'wana loko ni chumela ni ku n'wina mi ri xaka leri ri nga na tintswalo ta ku tlula lava loyi a ri munhu wa ku tlhariha ku tlula vanhu hinkwavo misaveni kambe mhaka ya tilo ni tihele a yi nga si paluxeka ka yena eka nkarhi lowu a ri ku tsaleni swilo leswi man'uto and i muchumayeri is a teacher a ni byeni ku philosopher is a teacher a yi swona but philosophy, the practice of philosophy is the love of wisdom. So now loko munhu a rhandza vutlhari loko munhu that's why ku dyondzisa swilo swi nga technical ngopfu swi lava vutlhari loko dyondzisa munhu lowu nga tlharihangi na wehe ku dyondzisa munhu swa tiko va koho vanhu lava ringeta ku nghena ka swilo swa ku dyondzisa vanhu mfundhisi utichara mangu a ti tlharihangi ngopfu se a nga swi koti ku dyondzisa munhu ene vana va hambana van'wanyani va na their own mental challenges u fanele va tlhari ngopfu kuma ndlela ya ku va dyondzisa so there's a philosophy too much the applied philosophy ya ku dyondzisa munhu ya ku transfera a knowledge eka munhu is very complex maiwa
So that's why look at chumela ndlela. There is an applied philosophy ya ku ni transfer information ka wena. There's an applied philosophy ya ku ni transfer ni tisa ni khulukisa evutivi eka n'wina vahandle va Xikwembu. Leyi ni nyikiwa ku yo hi tintswalo ta Xikwembu ku ni kota ku ni hlamusela timhaka munhu a kota ku ti twisisa. Ku ni le ku endleni le ku cinceni ka moya wa munhu na wu horisa ni wu khongotela hi rito ra Xikwembu. Hi ku leswi ni swi vulavulaka eka n'we sweswi. A ni munhu un'wana u na ti-problem evuton'wini. Swo boha mina ti-problem leti ni nga na tona swa mi pfuna ku mi kota ku ti languta hi ndlela ya ku hambana. Swi antswisa ku vava loko mi ku twana. So mo loko kwetsima u tise tinyiko emisaveni ku ri ku va ni vaapostolo ni vaprofeta ni vavhangeli ni vafundhisi ni vadyondzisi lava va khongotelaka vapfumeri hi rito ra Xikwembu. Ku va nyika ku twisisa emianakanyweni ya vona leswaku hikwalaho ka yini hi hlangana ku tikeriwa eka nkarhi wa sweswi laha emisaveni. Va endla njhani? Va endla hi ku va dyondzisa. Mara hinkwaswo ka ha ri nyikiwa moya loko kwetsima. Se ka ha ri moya loko kwetsima wo tirha hi mudyondzisi wa rito. And then u teka vutlhari bya Xikwembu a byi transmita byi fika ka munhu a endla yini u builda munhu spiritually ku rito ra Xikwembu ri aka munhu leswaku a tiya a upfa a kota ku va ntswatsi eka swilo swa ximoya. Muzimba lowu nga kula lowu xidumbu lexi kula xi leha munhu a va giant. Hey mara hala ndzeni ku ri na n'wana u lo ambala muzimba wa khale. Ma swi vona mos ku ri na xihlangi xi ambale xitumbu lexi xa khale xidumbu lexi hi kuma ku ri munhu wa 1950. Munhu wa 1950 sweswi u ta va ri na malembe mangani 72 years. Mara mi kuma ku ri munhu loyi a nga kondleni ka yena kahle u ringana munhu wa 1990. Munhu wa 1990 a nga va ni malembe mangani 32. Hi swona. Mara mi kuma ku ri yena 72 ku ringana munhu wa 32 years. Hi mhaka ya yini ya xiyimo xa ye xa makulelo hi xilungu hi ta ku level ya maturity. A hi swona. Makulelo ya vundzeni maturity yini makulelo ya vundzeni bya munhu maturity ya yena eka moya wa yena mbilu ya yena miehleketo ya yena leswi tirhisaka xiswona. Se munhu kulukumba hi languta leswaku u fanekele a va ni vutlhari ku tlula lontsongo. Kambe hambi swi ri tani a hi minkarhi hinkwayo munhu kulukumba a va ni vutlhari. Swa koteka a nga va munhu kulukumba kambe vutlhari ku hava. A hi swona. Hi mhaka ya ku nkarhi wun'wana a nga hundliwanga kahle. Nkarhi wun'wana ku ri mhaka ya vulolo na vudakwa. That's why vudakwa a byi laveki ka vana va Xikwembu. A ni ri ku nwa byala xidweni vulavula hi vudakwa leswi. Vudakwa loko munhu a tshama a ri ku dakweni a ti nyiketela ka byala a tshama a dakwini. And loko a nwa byala bya ku a byi nwa ngopfu miehleketo yi nga ha koti ku tirha. Vanhu va ku tala va swi endla hi mhaka ya ku va twa moya wu karhele. A hi swona. Se loko a twa moya wu karhele u lava ku lo ta wisisa loko a ku byala byi n'wi endla ku miehleketo yi tima. Mara loko byala byi xaxa ku a byi teki nkarhi wa ku leha ni 5 hours byi nga teki. Miehleketo yi kha yi vuya ni stress xi vuya ni swikweleti swi n'wi hluphaka miehleketweni swi ta vuya hinkwaswo. And miehleketo yi nge holi hi mhaka ku nwa byala. Swi endla swo disturba development process ya yena. Process ya ku kula intellectual. Swi kahle ku loko mi twa ku vava mi rila mi humesa mihloti mi rila mi rila ya xihundleni mi rila. Swi kahle mi rila mi va mi hunguta pain. Hambi swo mihloti ya hunguta nyana pain a swo endzeni ka moya. Mara nkarhi wun'wana mi ta pandza ni hi nhloko. Mara loko mi ri na vutivi swinene ni ku twisisa lokukulu loko ta ti-problem vutongo kwini na ku nkateko loko a ringeta ku ni ba hi face a bamba. Koteka ku ri sa bame a ba giant ya ku ringana na me face a nga yi kota na a ta ni pusha a ni pusha mpundzu namuntlha a ni pusha maswa pamane n'wana va pfa va hola va za va n'wi tshiketa ku ri wena nga pushi va na ku hlula va pfa va ringeta ku ni pusha kwale ndlwini. Mara va nga ni kota na se kun'wana va fane tiyisa xiphanga loko ni biwa hi face va ringeta ku ni kombela ku ba xiphanga hi face va ba ni nga twi nchumu. Ma swi vona se
loko se mi tiyile swi fana loko swi ri tano ti-problem to fika ti tala ti bamba ni va loyi va khoma hi stress hi ti-depression va vabya va khoma ni hi ti-high blood na machukele ni stress ni stroke va za va fa hi ku n'we loko va ta ni loko va lo ta mi rhuketela hala ndleleni hala ku endlela ku va ta mi kwatisa mi ta hlamula swin'wana va ta kota ku mi loya kahle mo hlekelela va za va nga ha swi tivi va khoma hi stress a mi swi twa ku va loyi loko vo ta va ta mi ringeta ni vusiku va kuma kumbe strong va swi kota ku rhumela munhu kumbe va mi tela ni nhlikani va ringeta ku ri ta mi khunguvanyisa va lo ta mi yisa swidyoho kumbe swa ku hambanahambana kumbe ku mi rhuketela kumbe endla swa ku va mi kwatsakwatisa kumbe va hanya vutomi byin'wana bya ku va tshama n'we mi ta za mi endla mi endla xihoxo mi dyohela xikwembu va ta kota ku nghena hi mbovo wa xidyoho ma swi vona ne xidyoho i mbovo xi endla mbovo vutomi bya munhu loko se mi heta kumbe xana u lava ku mi n'wi zonda loko mo za mi n'wi zonda emakumu mo loko tsima wa suka loko va ta is a spiritual principle na mi swi twisa swi le bibeleni ne loko va ta ri na 7-fold power spiritual is a spiritual principle loko demoni ri huma ka munhu ra famba ri ya mananga ku nga te heleni ri hluphekeni loko se ri vuya ri kuma ku mo loko tsima nga ha ri kona yindlo leya ya ha ri na munhu yi empty mo loko tsima u fambile hi mhaka ku n'we mi tshama mi kwatile ene n'we loko mi kwatile a mi tikhomi mi onhetela ngopfu mi onhetela ni ma hatli mi hundzuka mi na kwata ni fanele endla xidyoho kun'wana ma na hatla ni hundzuka ma ni twa vana va xikwembu na hundzuka mo loko tsima u nga suka na swi twa ku ri mo loko tsima u ta suka hi xipidi loko ve ni dyohele munhu a hatla na apologize mbusa nsati wa mehe va swi tivi a na hatli na apologize mehe mani njwana mina hi xipidi na nsati na n'wi kwatisa phela mehe mi nga ni voni ni ri mfundhisi so a ni kahle a mi ku ni lunghile kasi awu ni lunghile loko ri ri ka kreste ni pfa ni dyoha ma swi vona mufi hi nga pretendi ku nga ku a hi fi endla xihoxo mara ni perfect for as long as I am in Christ ene munhu a nga fanele a nga dyoha hi voma hi swona loko Yesu Kreste u vuya u kuma wa ha khunguvanyise munhu ene u ri na nandzu i ta famba ke muxwana nge fambi u ya tilweni ra ka mani se loko ni phazama ni dyoha ni tshama hansi ni hleketa mara ene vulavulanga na yena kahle nsati wa mina loko vo fambile kwalomu a nga kona ni teka SMS ni rhumela ni nga tanga ndla ni ncenga ene va ri khochile ku ni endlisa ku yini nsati wa mina ni dyondzisile ku n'wansati khoma njhani va ku n'wansati u lava ku ncengiwa kala ni nga ncengi phela va ku n'wa mi ncengi n'we swi la mi ni rhandza mbilu ya mehe vava swi le njhani n'wansati ti lava ku ncengiwa ni loko ni tiva ku ri hi mehe ti na nandzu no ncenga ni na n'wi rhandza nsati wa mina ni rhandza va ni tshika na ncenga se na ncenga loko ni ncenga ni endlela ku ri hi aka vuxaka i vutlhari lebyi ni byi tirhisaka ku ri nsati loyi fa nga twaka ku ni nga n'wi heti matimba ya ku hanya swin'wana ni balekela ni sala ni nga hani na nsati loyi va ta ni sandra ni vanhu va ta va kumeni swin'wana ku ya waya va mfundhisa nga na nsati no hi nswati u ta va lo baleka ni ni tlhela ku thula mara nge ni balekeli ni tshembile ni byele namuntlha ku a nge ni balekeli wa ni ku hani rhandza marikatanga a wu ta pfumela mani u ta okay tlhela vuyela ni ku vulavurisana nakambe phela ni ku hluphahluphe ngopfu hi na 16 years phela kasi munhu un'wana na un'wana loko a teka nsati kumbe u tekiwa vukatini loko ma ha sungula le ndzhaku leyi mi sungula mi karhi mi nga ri ni vutlhari ngopfu bya ku tiva ku mi hanyisana njhani a ku kona la swi nga ta endla ku swilo hinkwaswo swi famba kahle mi ta pfa kun'wana mi nga twisisani mara se hi kurile hi ve hi dyondza ku twisisana ku nono ni fanele hi hanya swonga tani na mi ni khocha sa na nsati ni khocha ni tsundzuxa ku na wehe problem ya n'wehe papa n'wehe nsati mo hloni tanja n'wehe papa n'wehe xirhutana xa kona
Ku problem ya n'wina dzaha ku ni kwata ngopfu maso coach ani pfuna sa tona so ini pfuni se munhu un'wana na un'wana u hlanganaka na yena vuton'wini a nga hi pfuna ku hi va vanhu va ku antswa a hi swona hambi ku hlula ni coach na nkateko va pfa va ni byela va ni advise vanhu swi lava mi endla swona phela mi mfundhisi a swi fanele ku mi endla swona va ku hlula mi fanele byeriwa phela n'we mi mfundhisi musi na n'we ma endla swona a swi endliwi leswi hi vafundhisi mani ni khensa Xikwembu a ni va discourageangi ngopfu hikuva munhu un'wana na un'wana na mahanyelo ya ku soleka vuton'wini bya yena mara bibele yi ri hi fanekele hi hava swisolo mahlweni ka vanhu a hi swona se swilo solo leswi that's why bibele yi ku judgment begins in the house of the Lord that's why yi ku mufundhisi u faneke hava swisolo ka vanhu lava nga pfumeriki Xikwembu swisolo swi ta voniwa hi vana hi vapfumeri kuloni karhi hi lunghisana a hi swona mara le handle leyi a hi haveni swisolo we must be blameless ku fana nyimpfu leyi ya magandlelo yi nyikeriweke egandleni ka tabernakela ya le tilweni hosi Yesu Kriste la hi feleke xihambana a hi swona se endla njhani leswaku hi hava swisolo hi fanekele hi fostela ku va na vutivi ni ku twisisa hi tiyisela hi olovisa timbilu hi va na rirhandzu swinene hi tlhela hi va na power ya moloko ya tsima hi tlhela hi va na sound mind i vutlhari a hi swona hi nga hanyi nga ku ti-problem a ti kona la misaveni a hi tekeni xitsundzuxo hi famba hi swona loko mi vona ku xitsundzuxo xi kahle hambi mani kumbe mani a mi tsundzuxa mi vona ku swi fambelana na rito ra Xikwembu swi tekeni loko mo honisa ku ta va na switandzhaku le mahlweni ene mi ta tikeriwa swinene vupunta i ku tiva swilo leswinene munhu a nga swi endli a ti vangela ti-problem hi vomi hi definition ya vupunta a nga kona munhu a nga si tshamaka a endle vupunta emisaveni na menjhamini va xipunta xa nkarhinyana a hi swona se hi nga vi swipunta forever munhu a nga vi phukuphuku hi laha a nga heriki se ni swi vona ku loko ni endla mistake laha loko ni endla mistake laha ni nge endli ti-mistake ta swona so ti-mistake leti hi nga tshama hi ti endla vuton'wini bya hina ni kombela hi nga ha phindi na siku na rin'we nkarhi wun'wana hi endla vupunta hi mhaka ku navela swilo swa ku nandzika ku navela mali ku ni lava mali hi xipidi ni endla vupunta ku ni ta kuma mali sweswi swi ni vangela ti-problem letikulu le mahlweni ka nkarhi a hi swona hi mhaka u lava macheleni va ri machankura machankura hi so hi lulama machankura lava xi rhandza mali lulama mayivona se i yina i ku a hi fositeleni ku hambiloko swi tika hambiloko moya wu twa ku vava hi tiyisela hi Xikwembu hi pfuna moya lowu kota ku hola moya then we go for different rounds karhi hi climba ti-levels ta glory ne you keep on climbing the level loko moza mi climba the highest level ya glory mi fika laha mi kota ku chumela munhu hambiloko mi sandla hambiloko ba emotional blackmail yini a ti kwatisa khunguvanyaka mi nga ha chaveki moya n'we se u tiyile mi sala mi nga ha twi ku vava malo mi nga swi tiya ni loko mi endla leswinene mi kha mi chuha mi kumbexana mi dyohile ku fana na van'wana nga ta va ku yu mi be n'wana kumbe dyohile mi dyohile kwile kumbe n'wana ntukulu wa n'wena va kokwa ni va ku levi kumbe dyohile va no kwatisa ni ba ni ku hawu bibele ri mi ba vele a ni ku na ku ba ku na ku abuse a ni ku dlayeni a yi ri mi dlaya a ri mi tlemetela hi banga a mi dlayangi musa mi tlemangi hi banga mi lo ba switsongo hi nkha maka karhi hi yingisela moloko ya tsima kun'wana yo chuha hi mhaka ya ku emoya lowu a wu tolovelangi ku tiyisela sweswo swa ku tala hi swi endla hi ku tiyisela se muchumayeri loyi muetlesista a nga twisisa eka nkarhi lowu a tsala swilo leswi mhaka ya ku na lava nga le tiheleni loko va file ku na lava nga le tilweni so hambiloko a dzunisa lava feke ku tlula lava hanyaka lava nga fa va ya tiheleni va le ka xiyimo xo tika ngopfu ku tlula ni lava xaniseka ku la misaveni ma yi vona lero mhaka ya ku fana leyi a ta va a yi veke rivaleni a yi hluta kahle a ya ndlala kahle ku yi vonakala ku no i dyondzisa lava nga fela ehosini that's why mona machumayelo ka Old Testament ya vachumeri muchumeri ko va yi entsena laha a ku na kun'wana ku chumeriwa i swivuriso
and tipisalema na swivuriso na Ecclesiastes hi to tibuku ta vachumayeri ntsena. Lavan'wana la ka Old Testament vo nyiketela milawu va tisa ni mahungu ya Xikwembu ya vuprofita, ma va ku va ku nga ri ku dyondzisa. So loyi i mudyondzisi loyi, is a philosopher, is a teacher, i muchumayeri, ma swi va. So machumayelo ya ye ya endla yini, ya paluxa vutivi bya ye ku a byi fika kwini hi nkarhi wolowo mayelana na timhaka ta tihele na tilo. A hi swona Xikwembu a xi tiva, vulavule na xona loko ku ve i Solomon, hikuva a hi Solomon ntsena nga tsala la ka tibuku leta Ecclesiastes na swivuriso, va koho van'wanyana kwalaho. And then mara van'wanyana lava va nga machudeni ya Bibele ku na Lemuyele, va ri nga ku Lemuyele ka ha ri ye Solomon, van'wana nga ku hi wun'wana a hi swi tivi, mara hi to i vadyondzisi. Kambe vunyingi bya tibuku tete leti hinkwato matsala wala nga kwala ka tibuku leti mbirhi i Solomon. Fana na tipisalema i Davida, kambe a hi Davida ntsena, ku na van'wanyana kwalaha va nga na va left va ku hambanahambana va ku nga hoxiwa i ti-poem. So ti-poem leti i ti-message ta ku chumayela, those i ti-preachers vanhu lava. Mupisalema ka ha ri muchumayeri, van'wana i Davida, i n'wana loyi i tata wa loyi. Se loyi a nga tsala tipisalema hi loyi a tswalaka lava nga tsala leswa ti-Proverbs ni ti-Ecclesiastes. So a ku ri na yini na heritage ya vutlhari eka ndyangu lowu, ma swi vona. A ku ri na yini, a ku ri na ndzhaka ya vutlhari, ma swi vona. Se ndzhaka leyi ya vutlhari leyi is from generation to generation, a hi swona. A va ri ni vutlhari, mara vutlhari lebyi a byi ri limited and a va nga tswariwangi hi moya wo kwetsima. That's why a ku na muchaveleri, a hi swona. Hikuva vanhu va le ka Old Testament a va nga tswariwangi hi moya wo kwetsima, a vo va ni tinyiko ta moya wo kwetsima. Loko a ku Xikwembu, loko a ri ni moya wa Xikwembu, moya lowa wa Xikwembu a wo ta ntsena hi portion ya nyiko ya ximoya, kumbe nyiko ya ku yimbelela, nyiko ya ku profita, nyiko ya swin'wana. So a wo ta u ri wutsongo. Hina hi ngopfu hi na power swinene ku tlula vanhu va le ka Old Testament, hikuva hina ha tswariwa hi hundzuka vamakwavo va Xikwembu nhlayo Yesu Kreste, amen. Ya tswariwa hi hundzuka vamakwavo va Xikwembu, hi ku Xikwembu xi tswala Xikwembu, and then hi Xikwembu hi tswariwa hi moya wa Xikwembu hinkwerhu. So Xikwembu lexi nga tswala hosi Yesu moyeni xi tlhela xi n'wi tiyisa haleni emisaveni, a ta hi fela, xi tlhela xi share vito ra xona yena, xi hi tswarile hi vana va xona. Yesu i n'wana wa xona, hi vamakwavo wa Yesu, a hi swona. Se vanhu va ka Old Testament va nga ri vamakwa Yesu, va heveriwa i vamakwa Yesu enyameni loko a tswariwa nyameni ntsena hi nyama ni ngati, kambe emoyeni hina vamakwa Jesus, ma swi vona. Na le ka ripfumelo hi vamakwavo ni vanhu hinkwavo lava nga na ripfumelo ra tatana Abrahama, a hi swona. Hi vana va Abrahama eripfumelweni eximoyeni, yehe a nga munhu wun'we ntsena emisaveni a nga nyikiwa exiyimo xa ku vitiwa tata wa tinxaka hinkwato emisaveni. Abrahama ntsena ku a vitiwa swesweleswo, ku nga xigaririmi, ku nga figure of speech. I tata wa vanhu hinkwavo lava pfumelaka ka Xikwembu eka ripfumelo. Xikwembu xi n'wi nyike swilo leswi swi va yini, swi va title ya ye, xidlodlo xi nga n'wi nyika hikuva tsakise Xikwembu hi ripfumelo. Hello vana va Xikwembu, loko va ni ripfumelo ra ku fana tatana Abrahama, a ku na lexi nga ta xikombela ka Xikwembu xi nga nyiki. Ma ni twa ke? Ma ni twa? Pfumelani, mi nga chavi, hambi swi tika pfumelani ka Xikwembu. A hi veni na ripfumelo ka Xikwembu, hambi swi tika njhani kumbe njhani hi tshemba Xikwembu hi nga tshembi munhu, hi chava Xikwembu hi nga chavi munhu hambi a khunguvanyekile. Ma ni twa? Loko hi n'wi khunguvanyisile a hi kombeleni ku rivaleriwa, hi nga tibi, hi nga ti xanisi moyeni hikwalaho ka swikhunguvanyiso swa misava. Ku na vanhu lava khunguvanyisaka, ku na laha hi nga ta va khunguvanyisa hi rito, kambe hi nga khunguvanyisi vanhu hi vomu. Ma ni twa? A hi khunguvanyiseni vanhu hi ntiyiso hikwalaho ka ku va hi ringeta ku va pfuna, a hi swona. U ri u dzumise vafa,
muchuma yiri mari langutani ka verse 4 the jumper verse 3 again I considered all travail ni languta maxangu hinkwawo ya misava and every right work that for this a man is envied of his neighbor. This is also vanity and vexation of the spirit. Languta maxangu hinkwawo misaveni mintirho hinkwayo leyinene leswi munhu va n'wi navelaka vanhu va n'wi navela vanhu kulobye la misaveni a ku hinkwaswo swi xanisa moya wa munhu hinkwaswo is a vexation of the spirit. Hinkwaswo xanisa moya wa munhu vunene hinkwabyo mi byi endlaka la misaveni mi swa moya wa n'wi ta twa ku vava. It's funny but it's painful and it's the truth. Ntiyiso. Mi ta pfuna vanhu mi ta va phamela swakudya mi ta va xavela swimbalo mi va nyika ku tlela mi va pfuna ku kuma mintirho mi va pfuna hi swilo swa kahle mi tlhela mi twa ku vava engi hi loko mi vula va dyohela se mi nga endli ngaku mi ku me xikwembu xi xula mirhukana xi mirhukana ko va leswi vutomi byi nga xiswona tiyiselana a ni sweswi mina mikarhi bya swo ma swi twisisa mi hlamala munhu un'wana un'wana mi pfunaka mi vona a mi xenga. It's a vexation of the spirit. Mi tirha hi matimba mi ti xanisa vanhu va nga swi appreciate mi xaniseka swinene vanhu va tlhela va mi hleka va tlhela va mi hlekula mi va mi khava mukwana hala ndzhaku lomu hundzuka mi hava hi vutomi no kava mi chaveleri hey tana moya wo kwetsi moya na vemela swona tana moya wo kwetsi ana rezi mi ta va mi yimbelela ha swi koti ku swi yimbeleriwa njhani tithuchuni ta kona maswa i muchaveleri molo kwetsi ma swona so molo kwetsi ma ave muchaveleri wa n'wina ti consoleni mi ti consola hi molo kwetsima ka swiyimo swa ku tika loyi Josi Xikwembu a mi nyikeke yena mandlitwa hambiloko mi hlangana ni mavabyi hambiloko mi hlangana ni ku tikeriwa kwihi kumbe kwihi khongelani Xikwembu mi khensama ku Xikwembu ni pfuna siku rin'wana nga ku last week malume wa mehe malume Wile Mabuza va ni fonela va ni karhi va ni motivate fonini va ni byela loko va ha ri ntsongo ku ri hosi Yesu na vo ku humelerile ka vo a fika a ta face to face a va byela Wile nga pfuki na swona rin'we u phahlile wa swithu me ni Xikwembu mehe mina Yesu mehe ni Xikwembu xa wena na phahla malume Wile malume wa mina i mukreste un'wana wa ku tiya ngopfu malume wa mina ni ku ya wa tiva ni katekini wa na malume wa vana malume Wile na va malume Wile vambirhi na malume Wile Mabuza na malume Wile wa ka Xikwamba lo n'wanyana wa ka Mabuza u ngopfu ka swa ka Xikwembu lo n'wana malume wa hala ka Xikwamba na nga ngopfu ka swa Xikwembu se ni hlalo wa hala ka Xikwembu ka ngopfu ya ma vona se hinkwavo ka vo i vatukulu va ka Machima i vana va hosi na Ndlwangwana se va ni encourage va ku siku rin'wana ve ni hleketa swinene se ni hleketa swinene sa va khoma hi stress ma swi vona se Xikwembu xi ta ka mi ku ta rito ri vulavula va rito leri loko ri ta nga ku a xipikara xi ku Wile u nga endli swo sweleswo u nga swi endli swo sweleswo mhaka ya lo nga endli na swona a nga ti disi mbitsi vana va Xikwembu ma ni twa mi nga hleketi ti-problem leti mi nga na toho ma ni twa hleketa mi pandla hi tinhloko no siku rin'wana va tshame va kwatela mali mi xona va ku hayi mi nga ku hambi na problem hi ti-problem hi karhi hi ri ti-problem nga ku hambi vileli na switwanana ma ni kwatisa kahle ni ve ni hleka hi ku kahle
hambi leswi va vula sweswo xitirese a ni ri na xoko a ni n'wanuna a nga fani na n'wansati n'wanuna loko a ri xitirese mi nge n'wi voni ene a nga wa tumbeta nature ya hina vona se mara a n'wanuna xitirese nkarhi wun'wana xi n'wi bi ku fana na n'wansati mara n'wanuna u fela ndzeni n'wansati u fela handle se n'wansati u hatla a kuma ku pfuniwa ma swi vona musi se a va swi voni se embilwini ku loko swi tiva nsati wa me ku ni vilela njhani ma ni hleketa ku ri nsati wa me a nga vileli nsati wa me ku na vilela mara hinkwerhu a hi ri wrong because hi le ku vileleni ma swi vona ne se ku vilela a swi kahle hi fanekele hi lwa na moya wa ku vilela vana va xikwembu a hi dyondzeni hi tlhela hi dyondzeka moya wa ku vilela ya wu susa hi ku tshemba xikwembu loko za ku ta ku vilela phela ku chava mi swi tivi wari i fear wari na fear xilo xin'we lomu bya vona vanhu va va ni ku chava va endla ti-mistake munhu u za ya tin'angeni a sukela xikwembu a suke xikwembu kumbe xana xineti ku ve xa kutwa moya wan'we lo karhala hi maxangu vanhu va xikwembu ma ni twana ene ma wu vilerisa n'we ma wu karhata mi nga karhati moya n'we mi nga vileli phela munhu wa ku tlhariha nkarhi wun'wana wa languta munhu wa ku penga n'wi navelanyana ma swi tiva njhani loko mi tlharihile mi ta swi tiva sweswo munhu wa ku penga n'wi wo tshama a trakile karhi a hlekelela rihwani a famba karhi a vulavula rihwani a tiphina xiyise lexi a tiphina lowun'wani bixopo sodi va nga ni byela va nga hlangana na yena karhi a teka karhi a kombisa ku ba munhu a phu a ya ku yo ena heta ye munhu a tlharihile a ku phu ta ku ba ku yo a phu a ku yo va hleka se va ni byela xitori lexi va ku ni hlangane na yena ni ku va tiphina hi vutomi ya masivana a ni miehleketo leya a ya ha function kahle so loko karhi yi functiona hi ndlela a yi le ku vileleni swin'wana loko karhi a dya thyaka leri a nga nyenyi phela loko munhu a hleketa ngopfu swi fana na ku practice philosophy swi karharisa miehleketo because u hleketa tindlela ta ku tala ta ku solve the problem kambe we don't have a choice but to deal with the problems ma yi vona mara a hi languteni ku ri yini la ka 6 u ri better is an handful with quietness swa antswa ku va munhu a ri ni swintsanana mari ku nga ri na pongo than both the hands full with travail and vexation of spirit ku tlula ku va munhu mavoko lawa ya ye ya tele hi rifuwo hinkwawo ka wo ri lowu mphamphamu rifuwo tibenke ti tsekatseka na tiyindlu na timovha hinkwato na timali ti rhandziwa hi tiko hinkwaro kambe a talele hi maxangu ni moya wa yo tshama wu ri hluphekile maswa swi fana loko munhu a teka ti-responsibility ta swilo swa ku tika vuton'wini kumbe ku fana loko munhu a famba ya pfula kereke kumbe a va mufundhisi swilo swin'wana swi tika ngopfu vuton'wini fange u tlakula vanhu hinkwavo emakatleni ya wena fange u va na rhandza ku va rhandza u ya va hlayisa ku za u fika siku ra makumu ku wa hlamula mahlweni ya xikwembu loko mimoya vo yo lahleka u endlise ku yini se hi teka responsibility ya ku tika ene hi fange xikwembu xi ku nyika vutlhari bya ku kota ku va manager i varhangeli wo endla hinkwaswo kumbe u va murhangeri ka swilo swin'wana na swin'wanyana kumbe ku teka nsati ni ku va na vanhu hinkwavo vanhu lava i murhangeri wa vona va le makatleni ya wena se swi endla yini swi tisa ku hlupheka that's why vanhu va ku tala va baleka responsibility ni loko wo n'wi vona ku loyi nga ku a nga swi kota ku n'wi veka murhangeri kwala kerekeni wa baleka loyi nga ku nga swi kota kumbe xana koka politiki a veke murhangeri wa baleka hi ku swi na vutihlamuleri byo tala ni bya ku tika swinene ma yi va loko swi ri na vutihlamuleri bya ku tala ene bya ku tika swinene swi endla ku ri vanhu va ku tala va chava va fanele va mihleketo yi tshama yi ri ku tirheni va tshama karhi va secha swilo va twisisa tipholisi milawu ti-economics swa ku tala a ni fanele va rhangela tiko se ku secha swilo swa hinkwaswo i ndzhwalo loyi a fanele wu rhwala ndzeni ka mihleketo ya yena a ku swi ta ni karhata moya wa mina that's why mi kuma ku ri mintirho liya ya ku tika ngopfu ku fana loko munhu a tirha mintirho ya vuloyara vu-accountant vu-business consultant i kuma ku ri yi na mali ya ku tala ngopfu i mhaka ku munhu loya mihleketo yi fanele yi ya xaniseka hi tibuku a hi swona ni ti-research hinkwaswo ti-politicians that's why va hola timali ta ku talanyana
i mhaka ku va fanele va researcha ni madokodela madokodela ya ku pandza tinhloko ta vanhu ya endla ti-operation ta mabyoho i mhaka ku va endla va veka tibuku ta xanisa ti twisa moya wa munhu ku vava ene nkarhi wun'wana u pfa u faila u tlhela u repeat-a u faila u tlhela u repeat-a swi endla ku moya wa wena u hlangana na pain u twa ku vava ka ha ri ti ku fusi va ku sweka u za u va an expert u va u tokota eka leswi u swi tirhaka ni mali ya koho yi ta yi ri xichuchumba u kangatela hi xidloko se mintirho leyi ya ko yi nga la mihleketo ngopfu ya ku fana ku cela ekhele ra xiyindlwana a yi na mali ya ku tala ta heta siku hinkwaro karhi u cela goji lava ku va lo ta aka toilet u cela siku ri za dyambu ri za ri ndlondlomela tintshaveni va ku nyika 40 rand kha u complain and then un'wana a heta a tirha mintirho liya ya ku karhalisa byongo a va investment specialist loko a tirha siku hinkwaro ku va tirhe siku rin'we ntsena va ku nyika 10,000 rand mayivona kumbe a ri sales rep because sales rep swi lava mihleketo swinene ni ku tiyisela miri ni mihleketo swi hlanganile se a hetela munhu loyi a hola 50,000 rand hi n'hweti and then lava va ku chava entlhontlho wa sales rep wa chava ku vulavula na ti-customer va chava ku hlaya tibuku hi ndlela liya va hetela va tsutsuma va endla swin'wanyana mi kuma ku leswi va endlaka so a swi va nyike mali ya ku tala n'wana a hetela ku hayi no lava ku kukula lowu ni wu koti a kukula then va n'wi nyika 3,000 rand a heta tereka hisa ni xikontiri hi thayere a ku mfumo u fanele ku byela tikhampani ta kukula ku tengetelela vanhu miholo kuve tikhampani ta kukula ti endli mali ya ku tala ku fana tikhampani ta vuloyara leti tirhaka tikhoto ye a fanekele a dyondzela vuloyara a tirha khoto kumbe a dyondzela va accountant a tirha bank mazwa ye u rhanga swi laha mara mfumo wa engeteli ni na pandrisa president nhloko tereka wa teka president a za khoma high blood na diabetes a za khoma ni stroke a za fa hi mhaka n'we se ma swi vona ku swilo leswi njhani mintirho hinkwaswo se hi vatirhi la misaveni hi vatirheli va xikwembu loko hi tirhela xikwembu hala tlhelo hi fanele hi tirha ntirho wa ku loko ta ti hanyisa la misaveni ma yi vona fanele hi hlaya tibuku hi tirha van'wani va lunghisa timovha van'wani va lunghisa titiraka va tlhantlha tinjini ta titiraka van'wani va languta kunene ku mina nge swi kota hela matimba a chava ni ku va n'wi dyondzisa ku lunghisa njhini hayi leswi lava vanhu va mihleketa un'wana ku mi to ni nyika ku ni cinca ti-brake pads ntsena ti-brake pads ta timovha leti kumbe ta titiraka swi helela kwalani mi nyika tijeke ni jeka mara still fa nga jima va swiphanga kota ku ba tijeke letiya se le va ku gym na pfulo gym a baleka ma swi vona vutomi a byi balekeleki loko u lava ku jima mihleketo jima miri ke u tiya ta kota ku tirha mitirha mavoko a hi swona loko a wu lava ku jima miri jimisa mihleketo ke yi va swiphanga swa mihleketo se ku na vanhu lava nga na titafana va nga na swiphanga swa miehleketo loko a ma kota ku vona mihleketo ya vona mi vona moya wa vona ximoya kumbe xa swiphanga swa ku a swi ta fana ni swa Brock Lesnar kumbe va ri mali ya Bobby Lashley wa vona vana va swiphanga lavaya kumbe a swi ta fana na swona va tiyile vanhu va ku tiya va teka n'wana na un'wana wa xidudwa ku ringana na Big Show wa n'wi lahlalahlala la ringini la n'wi tlakula n'wi lahlela u tiyisa hi sweswo tlakula ti-kg teteletiya munhu wa n'wi tika ku tlula 200 kg fana ku tlakula masaka manharhu ya ti-80 kg u ri munhu wun'we teka malahla ku endlisa ku xikan'we kan'we vo jima malembe ya ku tala mi kuma ku ri sungula ku jima ha ri na ma-16 years va jima va dyondzela ti-martial art va hetla va swi endla ene timiliyoni vanhu lavaya hi sweswo va swi endlaka a ni ri mi ya lwa wrestling ntlangu wa kahle mi xanisa emiri i tempele ya xikwembu gert i lava ku ta halwa swona i ta halwa njhani ku koma u komile ku ta ku tlakula ta fana na Rey Mysterio va koma ku koma ku fana na we kwale va tlakula va jampa mara munhu lonkulu a jampa eka ka ring ma swo loko ximunwana lexi ba mi khala byo va swi vona mos se titlafana ta hina ta ximoya spiritual ku va ti kota ku fikelela hi ta hlangana na yini na ku tikeriwa ka ku hambanahambana ku fana na un'wana wa loyara a ni debate na yena heta ni kombela ku hi nga twi ku vava loko ni ku vutisa swivutiso loko
njekajekisa aku hi a nga zi vilela nhlangene swa ku tlula leswi loko a na swi twisa ku lawyer ntirho wa ye ku debate ti-court so me ku debate ku na laha ni nga fika ni tibyela kona ku ntiyiso ni ta wu yimela ni ta wu debatela swi vitiwa ti-Christian apologetics ta hlaya bibele swinene ni hlaya tibuku ta ku tala loko munhu a ta lo ta lwisa mhaka ya Xikwembu a tirhisa vutlhari bya tifilosofi ta nyama ta misava me ni tata hi filosofi leyi Xikwembu xi nga ni nyika yona ni titlapfana ta mehe leti Xikwembu xi nga ni nyika tona ni n'wi phusha bibele yi sala yi yimile ni ku te un'wana lava ku va ta hi ku hambanahambana ni tifilosofa ta misava hinkwayo van'wana va ni tela hi le ka ti-internet ni sweswi ni nga le ku vulavula ku na van'wana va nga ni challenge ni ku challenge ni ba ni lahlela leyi ni ba ni va loyi va ta ni ba hinkwaswo ti-essays hinkwato tinxakanxaka ta vanhu va ta ni bukutela ni lahlela leyi ni winetela ni endla ku ri rito ra Xikwembu ri va on the forefront rito ra Xikwembu ri hlonipheka ku vanhu va ri he vanhu va ku khongela Xikwembu hi ignorant a hi hlayi tibuku va ri hi tlharihangi hi ignorant a hi languti information se ni ku a ni lava ku ta va un'wana wa vona lava va nge va ignorant no ta va komba kumbe ni fana na Yesu a nga ta n'wi defeat ka debate ni tlula Jesus va famba va za va lava ni ku ri lakunene va poyila ka vafarisi na vasaduki ni tiloyara ni vatsari va ringeta ku debate na hosi Yesu va n'wi landi va vulavula maharihari a bakanga ko tsema hi banga nhlamulo ya ko mi kuma va navela ni ku n'wi khoma va n'wi ba va chava vanhu hi ku Yesu a endleni a tale vutivi a tiyile laha se Xikwembu xi lava hi va ni miehleketo ya ku tiya ya ku fana ni ya Yesu va ni twa vana va Xikwembu hayi hi tekatekisiwa hi xinhlambananyana loko munhu a mi rhuketerile mi nga ha koti ni ku tlela nisiku va nge mi kota ku hleka munhu a mi pha hi nhlamba yin'wanyana mi hluvulela mi tlha mi hleka hamba mi rhuketela mahlweni ka vanhu ni nga vi na problem me ni developile ni kula ndzani fika ka level hele ya ku hambi wo ni endla yini kumbe vula yini na yini kambe mahlweni ka vana ni twa na ha twi ku vava ni nga swi twa swintsongonyana mara hayi swa ku fana loko na ha ri ntsongo na ha kula na ni lava ku munhu un'wana un'wanyani i fanekele a vulavula na mehe kahle munhu un'wana u fanekele a ni hlonipha a swi tirhi tani vutomi a byi tani ma ni twa ni ri vutomi a byi tani a hi munhu un'wana a nga ta vulavula na n'wina kahle a hi munhu un'wana a nga ta mi hlonipha a hi munhu un'wana a nga ta mi rhandza a hi munhu un'wanyana a nga ta tsaka loko mi endla leswinene and a hi munhu un'wana a nga ta mi appreciate vuton'wini ku na vanhu lava nga ta mi zonda mo endla leswinene mo fana na Mandela mo fana na hosi Yesu va khome va ba hosi Yesu va dlaya ene u lo pfumela ku va endla tana hi ku a nga ri ni matimba loko mo endla leswi vana va Xikwembu mi tiya emoyeni mi hlangana xiyimo xihi kumbe xihi xa ku tika varhandziwa va Xikwembu mi ta fana na Yesu mi yima mo ku dyi mi ta tala molokotsele ma a nge he vi na problem loko a fanele a mi tirhisa minkarhi wun'wana na wun'wana mi ta tshama mi ri ready ku tirhisiwa hi Xikwembu mi ta va na power ya ku chavisa ya ku hlula mademoni mi ta kota ku rhandza hi ku mi ta kota ku tiyisela vanhu hayi swona loko va endla swa ku biha mi va rhandza mi famba erirhandzweni vana va Xikwembu mi ta tiya mi ta va ni miehleketo ya ku hlantsweka leyi nga na mano laya hetisekeke ya Kreste vutlhari hinkwabyo bya Xikwembu loko mi yima mo ku dyi entiyisweni lowu mi nge teki ti-offense mi tshama karhi mi hanya hi ku khunguvanyeka leswiya swa vanhu vo ka va nga swekiwangi vanhu vo ka va nga wupfangi vanhu vo ka va nga dyondzisiwangi vo ka va nga dyondzekangi n'we mi swi dyondzeki mi dyondzeke ku tlula ni tiprofesa va tumbela va chava ni ku vulavula van'wana evanhwini hi ku chava ku hlekiwa kwe mi nga chavi nchumu yimani mo ku dyi mi fana na hosi Yesu hosi ya tihosi mutumbuluxi wa matilo ni misava a nga chavi nchumu u lo endla tilo ni misava khata ka misava leyi a nga yi endla hi mavoko ya ye hi nomu wa ye a vulavula a swi endla yi vumbeka na hina lo hi vumba ni swiharhi ni hinkwaswo leswi nga ka swona matilo ni misava swi endliwe yena ma chavi munhu hambi wo ta ngutisa yini kumbe yini vutivi a ri na byo hinkwabyo enyiko liya ya word of knowledge yi tirha so u ri hosi Yesu loko va mi teka va mi yisa ti-court mi nga vileli leswaku mi ta hlamula yini mo loko tsima ta mi nyika leswi mi nga ta fanela ku swi hlamula hi nkarhi wolowo mi nga si mi hleketa mi ti nyika xitirese ta hlamula yini hayi na mhaka na swona swesweleswo hambi va mi report ti-court kumbe kwini mo ya mi nga prepareangi fana na mina a prepare loko ni chumayela mina Xikwembu xi ni training ngopfu intelligence leyi Xikwembu xi nga ni traina yo ya chavisa so ni kota ku yingisela molo ku tsima ni ri karhi ni pfuna scripture na ha xi prepare ni xexo lexi no kota ni pfula ku a mi nga swi twiswa ni ta mi chumela yini
word of knowledge ya tirha hi ndlela yeleyo loko mi kota ku twa moya wa Xikwembu mi nyika knowledge, instant understanding about a subject ina Bibele nhlayo hinkwayo. Naswo swa pfuna ku va na strong background ya vutivi bya rito ra Xikwembu. Malo mi twa nchumu mi nga zama ku ni teke vhiki hinkwaro karhi ni prepare message, a ni prepare and na ringeta ku prepare swin'we hi ku ni tshama ni ri karhi ni twa rito ra Xikwembu minkarhi hinkwayo. Loko no na prepare ni nge koti ku wisa. Kuna a very voice ya Xikwembu loko yi va activated la ndzeni ka moya wa mina a yi yimi. Ni nga swi kota ku tshama tiawara ta ku tala hambi ko va 12 hours ni nga tshama endhawini yin'we xitulwini ene ni nga ri na problem. Ni nga pfuka ni tshama ri za ri pela ni tshame ndhawu yin'we ni ri karhi ni vulavula ni Xikwembu mina yolo in one place. And sweswi a swi olovi ku munhu a nga swi endla. I mhaka ya ku rito ra Xikwembu loko ri ta a ri heleli. Ni spenda tiawara ni yingisela rito ra Xikwembu xi ri ku ni dyondziseni. Loko munhu se a dyondzisiwa hi Xikwembu a nga ha practice philosophy beyond philosophy. Mani twa vana va Xikwembu beyond philosophy ku se manje u le ka supernatural level, se manje wo va demigod. And no demigod futhi ni vule swintsanana wo va Xikwembu hi ku n'wana wa Xikwembu with a small g. Hi ku na rito ra Xikwembu ri ri tani yi ri ye are gods. Mi Xikwembu ku vula hosi Yesu Kreste. A ni vuli Xikwembu swona leswiya swa madimoni swa mavuna vanhu va swi khongela. Xikwembu xin'we xa G yin'we, big G, God, God. Mara ku na Xikwembu xa small g. Hi mina na n'wina loko hi tswariwile hi Xikwembu hi moya wa Xikwembu mo lo kwetsima. Se loko munhu a kota ku twa Xikwembu directly, a kota ku downloada emiehleketo ya Xikwembu instantly, a teka that information a yi nyiketa vanhu ka teka hi ku tlurisisa. A hi swona swi nge endleki munhu a famba hi rito ra Xikwembu a nga ha twi rito ra Xikwembu. Xikwembu xi nge mi tshwiki xi nge mi toli mo lo kwetsima. Loko u koho xikarhi ka hina loyi a ha riki ni vudyoho byo karhi a hundzuka a fositela ku hundzuka. Ni endla hi vomu loko ni mi nyika example hi mehe ni kun'wana ni fanele endla xihoxo ni hundzuka. Ni lava ku mi kota ku twisisa ku Vukreste a hi ku kun'wana mi nge ti kumi mi endle mistake kumbe mi endle swin'wana mi swi vona nga ku a swi tshamisekanga. Ku na kun'wana swa endleka mara loko mi heta ku swi endla hundzukani hi xikan'wekan'we hi ku n'wana wa Xikwembu a nga dyohi. A ni ku ta va mi nga endlangi hi vomu loko mo ka mi nga hundzuki mi endla hi vomu. Swi fana na munhu wa ku oswa a ku le hansi ka tintswalo ta Xikwembu a oswetetela a nga teki vuoswa ku na hansi ka tintswalo ta Xikwembu yele wo dyoha hi vomu. Xikwembu xi susa moya lowo kwetsima xi sula vito ra ebukwini ya vutomi. Tilo na nge hi ngheni yoloye a ni wa ta endlisa hi vomu. Xikwembu ni hansi ka tintswalo karhi a oswetetela a yivetetela xo sula vito Xikwembu. Xikwembu a xi lava munhu wa ku tlanga hi tintswalo ta hela xa susa. Loko tintswalo ta ha ri kona munhu a hatle hi xipidi a hundzuka Xikwembu ni twele vusiwana. Ya va dyohela vanhu hi ri vana va Xikwembu hi ri vafundhisi khunguvanyisa vanhu kun'wana a hi swona. Mara Xikwembu faneke mi kombela ku rivaleriwa. Munhu wa ka a nga kombeli ku rivaleriwa a ku a wa manhloko a nonoha a va stubborn a hi n'wana wa Xikwembu munhu wolowo. Mi tla njhani loko ni nga hi n'wana wa Xikwembu a nga tswariwangi hi moya wa Xikwembu a nga na ntwela vusiwana. Phela loko munhu u n'wi khunguvanyisile u fanele u n'wi twela vusiwana u ya wa kombela ku rivaleriwa ku moya wa yena u ta kota ku tshunxeka. Hi ku loko a khunguvanyekile munhu u le ku tweni ku vava ndzeni ka moya wa yena a hi swona. I na xilondza ndzeni ka moya a hi swona. I n'wi tshikela hina xaniseka. Kun'wana hambiloko u nga dyohanga wa kombela nkarhi wun'wana ku rivaleriwa vana va Xikwembu. Ma yi vona masiku un'wana for the sake of n'wi a nga ri na understanding n'wi kombe rirhandzu munhu luya u n'wi hanyisa u n'wi horisa hi tintswalo ta Xikwembu a hi swona. A ni tivi ku ma ni twa vana va Xikwembu ke hi fanekele hi famba hi ku famba hi moya swo sweleswo hi ku famba hi moya wa Xikwembu. A ku na nchumu na un'we mi nga ta ku kombela mahlweni ka Xikwembu xi nga mi nyiki. A wu kona na un'we one thing loko xo ka xi nga mi nyiki swi ta va ku ri hi mhaka ya ku nkarhi wun'wanyani mi dila ni madimoni lawa yo ka nga fambi loko mi nga fastanga. Ya laha mi fasta mi khongela swinene mi vulavula ni Xikwembu and then mi kuma xintshunxo solution. Ma ni twa vona va Xikwembu. Kun'wana ku ta va ku ri mhaka ya mi endla xihoxo a mi khongeli ku ya hi rito ra Xikwembu. So leswi mi swi kombelaka swi lwa na rito ra Xikwembu. Ku fana loko mi kombela Xikwembu ku xi dlaya Satana swi ta va ku a mi tivi rito ra Xikwembu. Kumbe mi kombela ku madimoni a yafe, dimoni a ri fi and a ku na munhu loyi a nga na right ya ku dlaya dimoni. Swi
swi ta komba ku a mi hlayi bibele a mi khongeli ku ya hi rito ra Xikwembu mani twa vana va Xikwembu kun'wana loko mi khongela mi ku va loyi a va fa a mi khongeli ku ya hi rito ra Xikwembu se loko mo vona va nga fi mi nga vi sola nchumu loko mo vona va fa na kona mi swi twa ku a mi endlangi kahle still a mi khongelangi ku ya hi rito ra Xikwembu bibele yi ri yini yi ri hi katekisa lava hi venga hi katekisa na vanhu lava hina a hi swona so n'we mi rhume hi mani ku n'we ma rhuka na vanhu ku va fa mi rhume hi mani mi ya rhuka na vanhu ku va fa mina matimba ya ku endla judgment endlwini ya Xikwembu bibele judgment begins in the house of God. 1 Corinthians yi ri munhu lowo biha wa ku a tlanga hi Xikwembu mi nga n'wi nyikela mavokweni ya Sathana leswaku mi ta kota ku ponisa moya wa yena a hi swona loko mi endla tani mi le ku n'wi katekiseni a mi swi tivi mo n'wi xupula swi fana ni n'wana loko mi n'wi ba hi nkhava a mi swi tivi ku mi le ku n'wi katekiseni a mi yi tiva mhaka leyi loko mi ba n'wana mo n'wi katekisa loko mi n'wi tshinya ma n'wi aka ni ri ma n'wi katekisa loko mi n'wi teka nhonga mi ba ku a vuya ndleleni ma n'wi katekisa se na n'wana wa biwa kwala ka Kreste se loko n'wana a biwa ni bibeleni mi nga tsoni n'wana nhonga me ni mfundhisi a ni ri mufundhisi i mutswari wa vanhu eka swilo swa ximoya se loko ku ve ku na un'wana wa ti hambukisa ka mhaka ya Xikwembu hi vomu ene lo ta tlanga hi Xikwembu xikarhi ka vana va Xikwembu ene ni lava ku a vuya ka Xikwembu ni nga n'wi nyikela mavokweni ya Sathana no n'wi ba kwaku ni n'wi ba ximoyeni ni nga rhumela rito ku a biwa nyana hambi o fika a hlangana ni ku tikeriwa kun'wana ku a ta kota ku vuya ka Xikwembu ni nga rhumela rito a hi rivengo ene a ni lwi na yena ni la ku mi twisisa that part ku ri a yi contradicti rito ra Xikwembu hala kun'wana leri nge hi blessa ntsena muka la a ya ha ri ku blesseni ya n'wi khensa a hi n'wi khensi na kokwalaho i disciplinary process ya le ka yindlo ya Kreste i nhonga heli ya vulavula ku yo ka Old Testament se yi cincila ya ha ri the physical is the spiritual rod ma yi twisisa ne i nhonga ya ximoya i nkhavi no n'wi ba ni nga n'wi ba hi ku vulavula hi ku ni na matimba ya ku n'wi disciplina ku na matimba man'wani ya nga matimba ya vafundhisi ntsena ma vona matimba ya disciplinary action ya vafundhisi ya varhangeri ni vafundhisi ni madikoni va na matimba va nyikiwe hi Xikwembu ku ri va fanele va apply ti-disciplinary procedure loko ku ri ni ti-problem nkarhi wun'wani hi ti endla in a spiritual realms that's why mbona muapostola Paulo a hlongola ni munhu kerekeni a tlhela ku munhu yoloye mi n'wi nyikela mavokweni ya Sathana ku a ta hundzuka loko se a hundzukile a nga vuya mara ku na swin'wana mi nge swi endli as a lay believer because a mi na level yona yeleyo ya matimba ni pfumela leswaku sweswi mi ta mi tlhari ku tlula vanhu hinkwavo ni loko mi hlangana ni ku tikeriwa mi nge heli matimba vana va Xikwembu i vangani va nga ready ku hi famba hi rapture n'we mi nga ri ki ready lungisani vana va Xikwembu amen n'we mi nga ri ki ready lungisani vana va Xikwembu amen na kombela mi lunghisa varhandziwa va Xikwembu a ni lavi ku sala munhu na mi rhandza swinene ku nga sali munhu ya famba ya kaya hina swa hela swa la misaveni ya famba na a ni lavi ku sala munhu a sala tisola la va sala va mi xanisa va antikreste that man of sin loko se a sungula ku humelela va ta mi xana va ta mi xokola ni matihlo hi ti-okapi ku mi teka emfungho wa xivandlana swin'wana va nge mi xanisi open liyaniri a ni va mi khoma va mi yisa jele va fika le ma-prison ward ya antichrist ya mi teketela swi nge voni hi munhu mara in the outer world swi tikoma everything ku na peace vanhu va mi teketela n'we mi ala ku mfungho wa xivandlana va mi yisa le tijelele leswi va nga ta mi endla swona kwale xihundleni the outer world vanhu lava van'wanyana ku ri a va swi voni a ni munhu u hleketa ngo swi to endleka public ni loko se antichrist yi fikile vanhu va ku tala va ta va nga swi tivi ku se yi fikile a ni swilo swa ku tala swa ku biha swi ta endliwa xihundleni loko vo ni teka sweswi mehe va ni teka va ni yisa jele ni nga mufundhisi wa n'wena swi nga endleka le jele va fika va ni xanisa va ni tlhavetela va ni endla swin'wanyana
vadyondzisiwa va Yesu Kreste va tsemiwe tinhloko va vambiwa va endliwa hinkwaswo se n'wana Xikwembu va nga khongela mi nga vileli loko se swi fika mi nga ze mi vilela ku ni ta tiyiserisa ku yini mi nga vileli mi nga chuva rhandziwa va Xikwembu mo loko tsima ta tlakusa exiyimo mi ta kota ku tiyisela ku fana na Stefana nga tiyisela mi ta kota ku tiyisela ku fana na hosi Yesu mi ta swi kota ku tiyisela ku fana na Yakobo a nga tsemiwa nkolo lowu va tsema leyi va Herod Agrippa Herod Agrippa va tsema Herod mava na Yohana va nga tsema nhloko leyi mo loko tsima u rise xitandati ma swi vona va rhandziwa va Xikwembu mi nga chavi ni ku biha na ku themba ni Xikwembu xi ta endla ndlela ya ku mi kota ku tiyisela loko va teketela mi za mi fa loko va tsema nhloko va yi tsema nhloko moya wo huma mi famba mi ya tilweni ma swi tiva leswaku ni chomela vhangeli ya ku ponisa munhu a famba ya tilweni swilo swa laha misaveni hinkwaswo swi endla swi karharisa emoya wa munhu nkarhi wun'wana u miri wa karhala ku mi hetela mi khomani hi mavabyi hi switirese swa misava leyi nga vileli hi swona is vanity and vexation of the spirit. This travail, this is a travail, it's a travail, hlupheka, and it's vanity. It's so far as the vanities of this world. Amen. Amen.